ia le tua le nei tai au, whakatau o tātou tau mai le teimi tā ua lava ia te i tātou, ona o le upua le atua, ena whai ei ona tātou whaanongolongo, whaatasi ia me se fo iso se tasi lava o loo maua, le awanoa i le nei tai au e whaanongolongo ai, pe whaatasi mei fo i le nei tai au, a wale upua le atua. O le au te nei tātou le tatalo, ia ona tātou o whaatasi la ia mau i le upua le atua, whaftai tele no mātou atua, mawalunga lava ia te i mātou, so se teimi lava mātou te o mai ai i le awa o ina o lawa fionga pa ia, toa tele nisi o loo saili awanoa, o loo fia maua awanoa whaape nei, ano mātou atua ai whaftai o no ua maua i mātou le awanoa mātou te whaalongolongo, i le ia o awina i mātou, hawa ina i mātou, whaatonua i mātou, whaapoto, i la wami o tonu, saunia fo i mātou mō ngā ruenga le lei uma lava, wa i saunia mō le tangata whaatuatua, pe ona ieile nei tai au, i le o awina o lawa fionga pa ia lo mātou atua, whau, le whaalongo o lau whanau, mau au auna, whau fo i lau au auna i le nei tai au. Ia i umea uma i lau lava vi i ngā nei masa umei o le whaavavau, Whaavavau lava, and all of God's children say, Amen. Amen and amen. I ia le atua. Mo tātou wa o mai i le vaenga e tolu, o ni vaenga na tusia e le apostolo Paulo. O vaenga e tolu na tusia e le apostolo e whaamatala i nai le finangalo o le atua, e whaatatau i le faatumuina o le tangata whaatutua i le anganga, e i loa ai le usiustai i le tasi o le tasi, ma le matau i le atua. So na tātou vaaia i vaenga nei e tolu, le vaenga i le vā o le tane, ma le a vā. E vaaia i le usiustai lea a, e vaaia i le loto ngā wai lea, ma le loto whengale ngale ai lea i le vāo le tane ma le awa. Tātou vai le vainga lona lua, le loto usiustai, le loto ngā wai, o whanau i mātua. E le ngata foi lai lea, o le loto mātua i whanau. Pei o nā o awina tuspa ia ina ia o awina a tātou whanau. A le tai au le nei, o tātou taunu mai le vainga lona tonu. O le vaenga la lona tolu, e mau le whaiupu e 5. Fia whangaina le whaiupu e 5, anga i le whaiupu e 1. A wao i tātou te vaai le vaenga lona tolu, o le vā o alii ma au auna, po o le vā fo i la o pule o ngā luenga, ma tangata whainga luenga. So we've been looking at verses beginning at chapter 5 from verses 21, we've looked at 3 parts or segments in where God has spoken clearly to us through His word around submitting to one another. So verse 21 in chapter 5 talks about submit to one another in the fear of God. And the Apostle Paul gave us 3 examples. Example number 1 was the submission between husband and wife. That the wife submits to her husband and the headship of her husband as the church submits to Christ. And the husband honors and loves his wife as Christ laid down his life for the church. Last week we saw the second example, and that example was the submission of children to their parents as well as the parents teaching their children in a submitting way in honoring of the Lord. But today we come to this third and final example that Paul gives. And he gives us an example of submission with regards to an employer and employees. In the scriptures that we read today, we're looking at back in Paul's days, and it's the relationship between master and servants or bond servants. So, o loo iai la I totono le nei whaitau o lo tato whaitauina a,
Taulu lava ona tatou a oina le vaenga lea o le loto su stai le vao le tasi tangata ma le tasi tangata. O lo tatia mai ia le polo kalame a le atua. I le tofinga o tai ma tangata o e muli tai. So, o lo tatou aia lai le ata lea o le vao le tane ma le ava, vao whanau ma mātua, le vao pule o faigaluega ma tangata ngā lulue. E iei le polo kalame a le atua i le mea ta o le tai, ma tangata e muli tai. Po se whaurulunga o se matangaluenga, le whaurulunga o tongo ainga, a iei fo I lātou o e muli tai pe usita ia, lea whaurulunga. So we see in God's program, those who possess their authority from God, number one, to serve God, and number two, to serve those whom they've been given authority over. Does that make sense? So God has given positions of authority and positions of submission, but those two things work according to the will and the purpose of God. So, tatou whaitau me le tatou tus whaitau le tai au le nei. I le whaiupu lea e lima whamole, whaangata me le whaiupu e iwa, e maua e le tatou manatu I le nei tai au. Tatou whaitau me le whasamoa, ia. Ia o tau whaalongo, ia o tau alii I la le tino. Ma le matau, ma le natete. I le whaamaoni o tau loto. E peise I mo whaalongo I a keriso. Aua ne I whaatanga au auna, bei o e whaafiafia I tangata. A ia whaapei o au auna a keriso, o e whai le whina ngala o le atua ma le loto. Ma le fiafia, o lo au auna atu wai I le alii. Ai le o tangata. O lo o tau I loa o le na te whaia se a mi o le lei. E maua lava e ia mai le alii e tusa ma lea lava a mio. Pe se nofo polonga o ia, po o se sa loto. O tau alii foi, ia o tau whaia ia lava mea ia I la tau. Nā tuia le wha mata. Ina ua o tau I loa, o lo o tau lava alii, o lo I le langi o ia. E le whailonga ina foi se tasi. Amen. In English it reads, Bondservants, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart, as to Christ, not with eye service as men pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will doing service as to the Lord and not to men, knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. 9. And you, masters, do the same things to them, giving up threatening, knowing that your own master also is in heaven, and there is no partiality with him. O le whaitau na tatou whaitau wina, na tūsia e Paulo e whaatatau le vāo polonga, ma o lātou alii po o lātou matai. O le ata foi lea e tutusa ma le vaitaimi po ona po nei. E whaatatau I le tangata e pule I se whaigaluega, po o le tangata whaatuatua o lo I a te ia le pule anga e va ai se au whaigaluega, ma tangata ngā lue. Okay, so lea pe o I la e au mai le ata lea. Ona o le vaitaimi o le whengenga tuwai e o mai I le vaitaimi o Paulo. O le iai o se au auna I lalo ifo o tutongo o le ainga. O le winga o le au auna, ina ia ngalue, ina ia whaamalia ina le whina ngalo o le matai. E iai fo I la ma polonga. Polonga o I la tau ia sa whapea ona tau wha polonga ina ona o se mafua anga. Nā lai ona tau wha polonga ina. Aole, se tatou te patasi lava I tua I le winga o le polonga po le au na I tutonu o le tuspa ia. A wā o le polonga, o le whina ngalo o le atua,
ina ia awana I whaasawa nisi I au-auna o lo I tono o lātou whale. A tātou wawa ai le soto alona tau koe luasu matasi. Whamaile upua le atua ia mo se pēa whai tā le tangata le mata o lana au-auna tane. Po le mata o lana au-auna fine. A mole le mata. Whamai ia tu sa o loto ia te ia. E sui iai lona mata. Whamai le whai koe luasu mafitu. Pēa foi e tā ia le mutu. Wa pa'u ai le nifo o lana au-auna tane po le nifo o lana au-auna fine. Whamai ia tu sa o loto ia te ia. E sui iai lona nifo. So e oe le whaatulanga ina le atua o Israelu. I le tausinga o mea nei o au-auna. O le fina ngalo o le atua. Ina ia aua nei whaasawa ia te I lātou. Whamai a maua se tasi o whaasawa pe la vea le mata pe paule ni fo le au-auna ina ua whaasawa. Whamai e mawhai ona tu sa o loto le au-auna. I le Levitiko, whamai le Levitiko e luasuma lima, e whaatatau I au-auna, e le mawhai ona a vea le Israelu ma se au-auna o se tasi Israelu. I le whaiupuna e tolu suma leiva e whaasuma tasi, ai a whai ono i eise mea no po se mea e tatau wai ona to e totongi na mai se tupe na no po se mea na whaonga ina e se tasi uso a Israelu. E mawhainga le tūlanga lea ona ngā lue o ia I lalo o lona uso Israelu. Ina ia toe totongi mai le mea ua whaonga ina. Whamai ni tāu koe lusuma lima o Levitiko, tolu suma leiva, a whai foi ua o ina mativa lo uso o lo nofo whaatasi ma oe, wana whaatawina o ia e ia iate oe. Aua e te whaapolonga iate ia e whaile ngā luenga a le polonga. So e le mawhai o nā vea lesi Israelu ma polonga a lesi Israelu. Ai whamai o vai, whai pue whaaskulu, ai ai o ia iate oe, e pei ua ngā lue I le totongi. So, e ngā lue o ia wha le au-auna, o lo o iai se totongi, ai le ngā lue wha le polonga. So, e pei o I o lo au mai e fo I le ata e le atua, e whaatatau I le mea mea o le au-auna I lalo ifo totono le ainga mo ona tangata Israelu. Whamai a o ia o ia te oe e pei o le ua ngā lue I le totongi po se au mau, e au-auna atu foi o ia te oe, se ia o I le tausanga o le Yupeli. O le si vahenga o au-auna I totono Israelu I le vaitaimi o Mose ma le vaitaimi o le whenenga tuai. Whamai a o le tausanga le o le Yupeli. Mana tua o le tausanga le Yupeli, o le tausanga le e malolo ai mea malava I totono le nua o le atua. O ngā luenga whanua, o ngā luenga manu, e o foi la I polonga, e o foi I au-auna. Levitiko e lusuma lima whai pesfulu. Ia o tau whaasaina le tausanga e lima ngā fulu. Matala I ai le saolotonga I lo o tau nuu I eno nofo ai umalava. E whai lea mea ma Yupeli ia te o tau. Ma ia o tau to e foi atu taite o tasi I lona lava whanua. Ia o tau to e foi atu foi taite o tasi I lona lava ainga. I le tausanga le Yupeli po le tausanga le lima ngā fulu. Tausanga le malo lo ai le nua le atua. Whamai o le tausanga foi lea. So se polonga, so se au-auna o lo e nofo I foi lalo se ainga. E mawhai ona to e foi lona ainga. E ma ngalo mea malava I le tausanga o le Yupeli. Pila I o te fia au mai le ata lea o le winga o le au-auna ma le malona matai. I tutono le tuspa ia. E tāua ia le tausia le lei o au-auna. E tāua foi le usita ia o au-auna o ala tau matai. A tu maila I ona pō nei. Pea tātou vaava ai I ona pō nei. O lo whaawa wina e le apostolo o Paulo I le tātou tusi whai tau le tai au le nei. Le winga va aia po le a mio o le tangata Kerisiano. I whea, tono whawhenga wenga. A va aia le tangata faatumuina. A whai o oe, mahau, o le tangata faatuatua, o taua, ua faatumuina I tātou le anganga pa ia. E iai lau ngā mio va aia I totono o lo whawhenga wenga. So when we look at the text that we read today, we understand that Paul is writing in regards to masters and their servants, but also extended to our days
in regards to employers and employees. That you as a believer, that if you are filled with the Spirit, that there are practical ways in how you must behave as an employee. Praise the Lord, that everything is captured in the Bible. Even the way in which we behave in our workplace. So, awa, au no I tātou ma le whaatumunga o le anganga pa ia, e le mawhai o na tātou whaia le whina ngalo o le atua, ma le ato atoa, e o lava I totonu o a tātou whale whainganuenga. I tue whai atu manatu nā, e le mawhai o na tātou whaia le whina ngalo o le atua, ma le ato atoa, pea le faatumuina I tātou le anganga pa ia, e wa aia fo I lawa mio, I totonu o lau whale whainganuenga. So, without the Spirit, none of God's righteous standards can be met, including your working relationships. Praise the Lord. So, le tai ala le nei, o le atata o va ai le autu lea, o le faatumuina o ali pule matangata whainganuenga. So, we are going to be looking at Spirit-filled labor relationships. So, when we talk about labor there, it's talking about your work relationships. Amen? Praise the Lord. Tato whatasi le tato upule ni tau e tolu ni vainga o te fia au mai ai le whaamutalaina le apostolo o le vainga o le tangata whainganuenga. So e tolu la vainga mua e mau e whaipu mua whamai le whaipu e 5 o tau polonga ia o tau whaalongo I o tau alii I la le tino. We will be looking at 3 aspects of an employee. The first aspect is we find in verse 5. Bond servants, be obedient to those who are your masters in the flesh. Ile vaitemi o Paulo. Ina ua wha vaina le kalesia ma ua amata o na salalau le tala le lei. Ile vaitemi o Paulo e o I polonga. E o I au nei te tono a inga o tangata Israelu. Na whaalongo la to le tala lele. Ma ua whaolaina. So Paul started to see that many of the bondservants, many of the slaves who would legally have no rights at all. A Roman slave, a Greek slave has no legal rights within a home. When they work unto their masters, and the masters can treat them whatever way they wish. Ai I tutongu o le nuu leo Efeso. Sa whapea ona wa ai le toa tele o I lātou o e na ola wha au auna, mai lātou o e na ola wha polonga, I tutongu a ina Israelu maua wa ai le wha teleina o le whainu mera o polonga ua I loa le wha o la tanga. Ai whamaila popo inga ale apostolo o outou polonga, ia outou whaalongo I o outou alii I la le tino. O le whaalongo lea, e tutusa le leiman whaalongo na tuwina e paulo mo whanau I mātua. Ina ia usita ia o alato alii po o lato matai I mea uma. A tatou whaava ai fo I la ia te I tatou I ona po nei, I tātou olo o iei to tonu o whalewhainganuenga, o oe o le tangata whaolaina, o oe o le tangata whaatuatua, ua faatumuina oe e le anganga pa ia whaapea o na e ola I se olanga usi tai, I laloifo o le paainga a le pule a whalewhainganuenga. Aisea, a waolo o ina e le tusi pa ia. Praise the Lord. Le raiwhai mai eia, le upo ale apostolo a Peteru. Fa mai Peteru le mua Peteru a lona mta pue lua. Fai upu e sifuru malivalu. O tau au na ia o tau siu stai male mata uma I o tau matai. Aua ne ingatai I e anga le leima e anga malu. A o e a mio pa a foi. When we look at 1 Peter actually encourages the servants or employees. He says to them, servants must be submissive to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. That's a big challenge for us as believers. Pea tatou mana tunatu nei I whalwhainganuenga I ona po nei.
tele i o whewawea inga i tutono le vao pule ma lato tangata faigaluega, ona ua lewa aia le tausia le lei o tangata faigaluega male a mio pa a le fa mai le tuspaia a o tātou le tangata faatuatua e tusa lava po le ale matu ia o tutono o tātou faigaluega a ia whaapea ona tātou i loa o na usita ia ma whaalongo i o tātou matai i le tino. Na le whai mai le tātou tusi whaitau le tai aule nei, ia o tō whaalongo i o tō alii i la le tino. Se i vanga nā, e whaatonu e rātou, oe i se whaatonunga, e le tusai ma le whina ngalo ma le ao o wina o le tuspa ia. A o mea malava o leo langa ngā lue o le tangata i tutono o le whaigaluega e ao ina whaalongo, e ao ina muri tai o le tangata whaatuatua na te whaia mea le whamai eipe teru i le tai aule nei, whamai ia o tau siusitai ma le matau i o tau matai, awane i ngatai i e anga le lei, ma e anga malu, a o e a mio pa a foi. Pa mai whai pua suma le iwa, a wā o le mea le nei, e mā lie pe a whai o le loto fuatia i la le atua, e ono sa iai se tasi i le tinga, o loo wha tinga i na fua lava o ia. Vai, a tuina mai se a mio i te tonu, a tuina mai se a mio a le pule whaingaluenga i te tonu, e te iloa ti ngā hailo loto, o le apopoa inga ane tuspa ia, ina ia e ngā lue, ma le whaamaoni, ia e ngā lue, ma le matau, whamai ia e ngā lue, ma le usiustai. Na le whamai whai pua suma le iwa, pe a whai o le loto fuatia i la lea tua, e ono sa iai se tasi i le ti ngā. Ai se ame te usita ia, ai se pule e fōringa mai e whaasawai te oi, a wā lo e au auna, pe se I o lo e au auna i le atua. Maua mai. O leo langa o tangata whaatuatua e faatumuina, e leo o le tangata leo lo au auna iai. E ti ngā o na whaamatau mai, e ti ngā o na whaasawa mai a te oi, e ti ngā o na e usu atu i tai a uma, e le ai ma se manuia, na o le loto ti ngā lama, ai whai mai pe te ru, pe a whai o le loto fuatia i la le atua e ono sai iai se tasi i le ti ngā. O le upo le atua o lo tatara noa i le tai aule nei a. That when Peter talks about service to our employers, that we must be submissive. Remember that word, to submit out. That we must be submissive to our masters with all fear, not only to the good but the gentle, not only to the good and gentle, but also to the harsh. And then it says in 19, for this is commendable. Do you realize, Christian, that as a spirit-filled employee, that it is commendable for you to be obedient to your masters, to be obedient to your employers. It says, if because of conscience towards God, one endures grief. You know, some of us fellow brethren, we go to our workplaces and we face the harshest people of the world as our bosses. And we would face them day in, day out, day in, day out. But Peter is saying that it's because of your conscience towards God. What does that mean? You actually serve and obey your earthly masters, not because of them, but because of the Lord. Amen? That you honor them because it's your duty as a believer, and actually as your duty as a spirit-filled believer, that this is the behavior that is seen, is that you are obedient. Le mana ia upo le atua le tai aule nei a. Le foi fai mai le whaamalosia le apostolo ia Tito. Fa mai upua a Paulo i le tusi o Tito, ta koe lua. Fa mai apua i atu I polonga, ia usi tai I lātou, I o lātou lava matai. Ia lātou tau mawhai, o na whaafia I ai. I mea umalava, aua nei whaatau upu I ai. O le ngaruenga I tātou, tangata whaatuatua, te tonu o tātou whalwhengaruenga, ina ia whaafia o tātou matai I la le tino. Fa mai aua le whaatau upu, aua
Aula to tali atu, I se mea. Whamai whai po se fulu, aua me I lātou ngaoi. O fo ini tātou ngaoi a tātou pule whawhangaruenga. Whamai whai po se fulu, a ia whaalia I lātou, ua lātou whaamaoni iai. Mana ia upuna whaasamoa, whaamaoni iai. Honesty. That you are an honest employee. That you don't steal anything from your employer, but you are honest. And that you are obedient unto them as your employer. So, o le whaamalosi le nei tai au, ia whainga ruenga maleami o le lei. Uso tu whawhine, e lo le lei le tangata whaolaina, ina ua ia whaianga ngā ruenga maleami o le lei. E le ngata I lea, e whaia fo'i male matau, male na tete. E le whaipu na tato na whaitau tai ale nei, whamai whaipu e nima. O tō polonga ia o tō whaalongo ia o tō alii I la le tino, male matau, male na tete. Praise the Lord. O le matau male na tete lea, o le matau male na tete o oe, ono o le atua. Ia, e whaati ngā mai I lātou I ate. Oe to I titi lava ni sio I tātou I eini pule e halo lofa I ate I tātou. Alo to tele o tangata whaatuatua, tele o teimi e whawhea ngai lava I tātou male lalonangi. Ono iai tātou I le lalonangi angasala. Ai o lo tala no foi Paulo I le vā o le tangata whaatuatua, a lo ngā lua I lalo ifo le vainga o le pule anga o le tangata whaatuatua. So Paul here is talking about masters who are believers and bondservants who are also believers, and it's that submitting relationship that we're looking at today. But Paul not only addresses that it's our right behavior, but also that our right behavior includes the right attitude. What's the attitude? Is that we are obedient to our masters in fear and trembling. Why? Because it's of our fear and trembling and our reverence of the Lord. O le matau mele ngā tete leolo au mai le tatou tusi whai tau I le tai au le nei. Wha mai ono lo tatou o le loto lea tangata I le atua. E mafu ai ona au auna whaamaoni I le pulu whawhangaruenga. Mau mai le manatu le apostolo le nei tai au. O le si foi vaenga e mafu ai ona e matau mai ngā tete. Ia e loa uso matua whawhine. O lau whawhangaruenga. O lau misiona lau ngaruenga. E tumu tatou whawhangaruenga I tangata le tangatomu. Ai a wawa ai I lātou I lau wā mio le lei. Malau matau malau ngā tete. E ui lava ina whaamatau lau pule I ate oe. Ai wa ai le ai lava ma se suinga. Mana tua olo o whaangaina foi. Oe le atua. I tono olo whawhangaruenga. Ma whaangalale nā olo wa o awina. I tātou le upo le atua. Ia tātou si ta ia o tātou matai I la le tino, ma le matau, ma le ngatete, aisea. E iei le awa noe moli mau waila wa mio. Moli mau whapewhea, e whesini li laulangi, aisea e le sui ai le o langa o tangata lea. Praise the Lord. Tina na whaamatau, me whaati ngā. Ai whiawhia lava oia, aisea, nai te au ona e le ona o lau pule. Ai ona o le atua. Praise the Lord. That when we have the right behavior in our workplaces, we then also have include in that right behavior the right attitude, and it's because our workplaces for a believer is also our mission field. Many of us don't get to go overseas, don't get to go on a short missions trip or a long missions trip. Many of us aren't serving in those third world countries, giving out Bibles or food. But your workplace is a mission field. Praise the Lord. Amen. Hence the reason why you as a believer must be spirit-filled so that you can obey your employer and reflect the God that we serve. So fear and trembling is not because of your employer, but it's your fear and trembling because of the Lord. So, o vainga mua mua no fia tala noe le tai ale nei, whainga wenga male a mi o le lei. Vainga lo na rua, ia whainga wenga male loto sao. The first part is that we have the right behavior in regards to our employment. Second of all, is to have the right motive. Ia whainga wenga male loto sao. Wha mai whai pue lima,
Whamai o tō polonga ia o tō whaalonga ia o tō alii I la le tino, ma le matau, ma le ngatete, I le whaamaoni o tō loto. Whamai le si apopo inga leo au mai le apostolo Paulo I le taiale nei. Whamai o le whaamaoni o lo loto e te ngalue ai. Amen. A faatumuina o le tangata faatuatua I le anganga. E loa le nei le tino mai ona e faigaluega ma le whaamaoni o lo loto. Praise the Lord. Amen. That when you are a spirit-filled believer and that when you serve and are obedient in your place of employment, that you also do it with the sincerity of heart. What is the heart? That is the motive. The reason and why you continue to serve as you do. E le o le whaatanga whai, a o le whaamaoni o le loto. It's not superficial, but with a sincerity and a sincere heart. You are committed to carrying out a good job. O lo loto atoa, e te whaatino ai lau ngā wenga, a wā o lo whaia ma le whaamaoni o le loto. So e tato tusi mua te Salonia. Mta koe whāwhai koe se furu e o furu ma le lua. 2 Thessalonians chapter 4, verse 10 to 12. And I'll read it in English first. It says this. And part of verse 10 reads like this. But we urge you, brethren, that you increase more and more, that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands, as we commanded you, that you may walk properly toward those who are outside, and that you may lack nothing. So Paul here calls for the believers to continue to work hard. That when we look at the motive in which we carry out our work, we actually work hard. Amen? That when as employers or as employees, one day when we are in jobs, we must work hard as believers. That we don't work with the wrong motive, but we work with the right motive. So if I tell me more salon here, I'm going to school, yeah. Wā ua whapea lava ona o tō whaia I le au so uma lava o I maketonia a tō uma. Ai mātou te apoapoa I atu o tō le au soe. Ia wha sili sili bea iai. Ma ia o tō tau mawhai ina ia o tō nofo fifi le mu. Ia whaia a o tō lava whe au. Ma ia ngā lulue I o tō lava lima. Pei o na mātou whai atu wai ia te o tō. Ina ia o tō savavali ma le mata mō whie I e o I tua. Ma ia le mātitiva o tō. Whaingaluega ma le loto sao. Le wha mai Paulo I le kālesia te Salonia. Wha mai ia wha sili sili pēr I au. Au e ngā lua I te tono o lo whaingaluega. Ia whaia pēr oe le mea sili sili. Nā sani ana tatou whaalongolongo, aua nei whaia ngā luenga I te latu e whai. Ai loa I eisisi me ma whai ona whai, whaatino, e te le wha, o le tangata faatumuina le anganga, e le whaatali ina ia faatonuina. Ai le whai mai la apostolo, wha mai ia wha sili sili pēr iai. Wha mai la apostolo whai pusuma tasi, wha mai tamo whai ina ia o tau nofo fifile mu. O le ale toinga tangata le whaingaluenga ma le loto sao. O le tangata e nau ina ia whaatino, ina ia maua, ma ia no nofo fifi le mu. Wha mai whai pasuma tasi ia whaia a o tau lava whe au, ma ia ngā lulue o tau I o tau lava lima. Ngā lue whaamaoni, ngā lue ma le loto sao, ngā lue ma le nau, ina ia whaatau nuuina lea. E whina ngano lea tua. Le te ngā lue I lalo I fol wa aingo lau pule. Ai e le pule o loo wawa ai ki mea malava o loo tatou whaia. Maua mai. Le wha mei Paulo mua muakora ni tau tāpua sfuru whai patonu sumatasi. Ia o tau whaia mea umalava, ia vi ia ai lea tua. Paul speaks to us in 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Do all
unto the glory of the Lord. Praise God. That in everything that we do in our workplaces, when we do it with the right motive, we do everything to bring God glory. Even in our workplace. When you're spirit-filled, when you're a gentleman, when you're a woman who is spirit-filled and you call yourself a spirit-filled Christian, you work with the right motive. And in everything, like 1 Corinthians 10:31, everything that you do is unto the glory of the Lord. Amen? So lela whamai le tatou tus whaitau le Tesalonia whamai ina ia o tau savavali ma le mata ngō fie I e o I tuā ma ia le matitiwa o tau I se mea e tasi. E te iloa, a whainga tase ngā ruenga e te me mativa I o manatu malo mawhai a ona e wha moe moe I le atua e mawhai ona wha ato atua mai le mea lea o lo e tau mawhai ma e nau le ai a. Ai se ana le wha mai le apostolo wha mai ma nei le upu lea I o tau savavali ma le mata ngō fie I e o I tuā. Wa tatou ngā ruenga ma whawhanga ruenga o lo tumu I tangata le whaolaina. Ai, a e whaia se ngā ruenga ma le mata ngō fie e uina tōsi nai le tangata ona o lau a mio. Amen? Nai tau tala tatou a mio, e o la vete tonu o whawhanga ruenga, o lau tala noa, o lau tū, o lau savali, o lau nofo, o lau walui luma, o lau sawitua, o mea umalama, e moli mau mea umalama le nā. Aisea, a wao oe o le tangata o faatumuina e lea nganga. A le ai lea nganga, o oe la lea tari upule pule a. O oe la lea e te, e whiua pule whai mai, ia e pule a oe lau me e whai. See the opposite a. The person who was not filled by the Spirit will steal time, will talk back to the boss, will gossip about each other, and is not honoring the Lord in their work. Well, mai la. Praise the Lord. Le foi lai fai mai le upo Yesu, ma nei el fata oto Yesu na si tia I tale ni 5, 2, ma le tasi. Ai mata le tusina ma tai o 2 ma le 5. Fa mai fai po 2 ma le 2 ma tasi. Ina o toi foi mai matai a. Toi foi mai matai le tale le fata oto lea, fa mai le fai po 2. O na sau lea o le wa iai tale ni 5. Wa au mai si tale ni 5 ma o whapea mai lea ni e. Na e tuwina mai a te au tā lenia 5, whaauta, ua o maua ai isi tā lenia 5. Mai whai koe lusa matasi, o na whai atu ai lea lona alii a te ia, wale le ia, le au auna le ia man whaamaoni, ua e whaamaoni nai mea I titi, o te tō fia oe, e pule I mea e tele, I nā aulu whale maia I le fia o lo o li. O le whata oto lea, e whata tau I le whaamaoni o le tangata I mea I titi. Praise the Lord. There is God's principle here, that when we are faithful in the small things, brothers and sisters, when you are faithful in your job, then God will open up doors in His ministry for you to participate. Praise the Lord. But if we aren't faithful in our employers, with our employment, then God's work, it's unsure as to whether or not God will open up those doors for you in ministry. But that's why it's important for us as believers. Tātou wa faatumuina. O le manei o le fata oto lea na si itia Yesu. A wai no ai le tangata e whaamaoni me titi. E vea mapule I mea e tele. O le fina ngalo lea o le atua ina ia whaapea o na au auna I tātou, faigaluega I tātou, ma le loto sao. Tolu. Ma ingo na tolu o te fia tala no ai. O le tangata, ele ngata e faigaluega ma le ami o le lei. O le tangata e faigaluega ma le loto sao. O le tangata e faatumuina le anganga pa ia. O le tangata le e faigaluega faa maoni. Not only are they the right behavior, an employee is filled with the Spirit, has the right behavior, the right attitude, the right motive, but also they have the right diligence. The meaning of the word diligence is one who is careful and persistent in their work effort. Pai pula e ono se o fai poe valu. E mau ele manatu lona tolu.
Whamai aua nei whaatanga au auna, e pei o e whaafia I tagata. Whamai whai pue fitu, male fia o lo au auna atu ai I le alii ai le o tagata. Whai pue valu o lo o tau I lo o lena te whaia se ami o le lei, e maua lava e ia mai le alii, e tusa ma lea lava a mio. Pē se no whapolonga o ia, po o se saoloto, o le manatu runa tolu, o le faigaluega ma le whaamahoni. Na le whamai le manatu o le apostolo, whamai o tōpolonga, whaalongo I o tō wali la le tino, ma le matau, ma le ngatete, le whaamahoni o le loto, e pei se I ua whaalongo I a Keriso. E whamai whai pue ono, aua ne I whaatanga au auna. Whamai pei o e whaafia I tagata. O le tagata e faatumuina e le anganga pa ia, e le whaatanga au auna. O le tagata e faatumuina e le anganga pa ia, e le ngalue na o luma o mata o tagata. O le tagata e faatumuina e le anganga pa ia, e le na o na faatino ana ngaluenga I luma o le vaainga o tagata. Praise the Lord. Nā le lalolangi e ngā lunuela tō I luma o mata o tagata. Ai ale ai no le pule, o na whaatala le no le o le tangata o le lalonani. Ai le whai mai le apostolo, o he le tangata o lo whaatumuina le anganga pa ia, aua nei whaatanga au auna. And this third point I want to bring, the right diligence, Paul actually exhorts, and he actually charges the believers, and he says in verse 6, not with eye service as men pleasers. That as a believer we don't carry out our work only when the boss's eyes are on us. But when they're not, then we do our own thing. That as believers that we are not men pleasers, but that we faithfully carry out our jobs. That we faithfully do our work. Why? Because verse 7 says, with goodwill doing service as to the Lord. Praise the Lord. So as a Christian who is filled with the Spirit, we should always do the work to the best of our ability. O I tātou, oe o whaatumuina ele anganga pa ia. Oe, le tangata o lo whaatumuina ele anganga pa ia. Ia e whaingaluenga. Ma le whaamaoni le loto, ma ia e whaiala ngaluenga, I le mea e matua sili sili. Ona e loa, ona whaatino ai lau ngaluenga. Aisea, a wale fina ngano leo lea tua. Praise the Lord. Whamai le whaila unga iwa, whai pes fulu. O mea uma wa e loa e whaia e au lima, I nā whaia ia ma lo malosi. Roma suma lua, whai pes fulu. Whamai ia malosi le loto, ia au auna I le ali. Ai whamai kolose e tolu alona whai upo e lua suma tolu. Whamai o mea uma lava tau te whaia, ia whaia ma le loto, Peise I ua whaia I le alii, ai le o tagata. O le whatonunga ane tuspa ia. It is the will of the Lord. When we look at the will of the Lord in regards to how do we work, how do we obey our masters according to the flesh. And it says they're not with eye service as men pleasers, but doing goodwill, doing services as to the Lord. And I've placed up there two key texts. And in Ecclesiastes chapter 9 verse 10, it reads this. Whatever your hand finds to do, meaning our work, it says do it with your might. For there is no work for device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. So work while you can. Because you can't work in the grave. Why? Because you're dead. You're no longer living. You can't do anything in the grave. Praise the Lord. But while you're alive, while you're working, do it with all your might. And then in Romans chapter 12, verse 10, it reads, in verse 10, Romans chapter 12, be kindly affectionate to one another with brotherly love. Sorry, I'm reading the wrong verse. Romans 12, verse 11.
not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. O le whaparangi nā whai upu lea ia malosi le loto, ia au auna I lea li. Sorry, that verse should actually be verse 11, not verse 10. Romans 12, verse 11. So lele wha mei fo I le Colossi, in Colossians 3:23, it reads this, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not men. It's the word that's charging us as believers. Praise God. It's the word that is telling us clearly that we work with the right diligence, that we work carefully, that we work persistently in all our work efforts. Why? Because it says there in Colossians 3 verse 23, whatever you do, do it heartily, the motive, with sincerity in your heart, and then it says, as to the Lord and not to men. So, manei o le vaenga le lupo le atua, aisea, e hawa wina I le o langa ngalui. O I tātoa. Tātoa umalawa I o lo whaingaluenga I te tonu ngaluenga ale malo, te tonu o whaingaluenga te itasi. O I tātoa o lo avea matangata whaatuatua. I whamalosia oe a. Ina ia whamalosia au, ina ia tātou whaia ngaluenga, e pese I o lo tātou nganulue mo le atua. Praise the Lord. Whamaila I whai pue walu. O lo o tau I loa, o lena te whaia se ami o lele, e maua lava e ia mai lea li. O whai pue walu tātou te I loa ai, o launga luenga ma laua mio. Whamai o lo o tau I loa, o lena te whaia se ami o lele, e maua lava e ia mai lea li. E tusa ma lea lava a mio. Pese no whopolonga o ia, po o se saoloto. O le nauna ta inga le apostolo I le vaenga lea, a whai e whainga luenga wha maoni, o lau tauni, e le mai lau pule. O lau tauni, e le mai lau whainga luenga. Praise the Lord. Whenau tauni, ale whai mai, e maua lava e ia, mai lea lii, e tusa ma lea lava a mio. Pese nofo polonga po ose saoloto. Aisea, e te mea I loa ai oe le lalulangi. E te mea I loa ai oe lau whawhangaluenga ma si tia lau tūlanga, si tia lau tutongi, si tia lau le I loa oe a. Ai tō telefoni si o tātou, fia tau sanga o whaingaluenga. Ai le ai ma si tia o lau tutongi. Le ai ma si tia o tūlanga. Ai whamei ala apostolo, whamei, o loa o tau I loa, o lena te whaia se a mio lelei, e maua lava e ia mai lea li, e tusa ma lea lava a mio. O le tangata whaatuatua, pe taui, pe le taui, ai nga lue whamauni. Aisea, wana I lo le lava, mo lana taui, e le taui, o lo whaatantani, e tangata whaatuatua. O lea, o le lani. Praise the Lord. We may never ever be recognized by the world. You may be working in your place of employment, giving the best that you have, because that's the issues that we face today. If you look at the workforce today, you know, many of the workforces, they go on strike because they need to have a pay rise, you know, and they go on strike again, and they go on strike again. Why? Workers want their rights, employers want their rights. But the believer, in verse 8 actually says, and I love this verse because it actually tells us what we stand for as a believer. It says, knowing that whatever good anyone does, this is speaking to you. If you're a spirit-filled believer and you work faithfully in your job, you do good. And then it says, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. You may never ever be recognized in the world. If you are, praise the Lord. But if you are not, know that you will have a reward. But it's not earthly, it's heavenward. Praise God. That our reward is in heaven.
No one may recognize it here. And I remember stories I remember stories of our parents who work hard all their lives, and yet they remain on minimum wage for 10, 15, 20 years. Never ever recognized. And we believe as believers that our recognition isn't here, but our recognition is, and our reward is in heaven. So, awana I whatanga au auna, pei o e fia tangata aia whamai, a ia wha pei o au auna ke riso, o e whaile fina ngalo o le atua, male loto, male fia, o lo au auna tuai le li. Te lei o le olanga ma soifuanga mo le tangata whaatuatua o e le tangata whaatuatua o lo e ngā lua I lalo ifo le wa ainga o whawhangaluenga, ma pule a whawhangaluenga, ala o ta atia mai le ata mo oe, mo au. A whai tātou te ngalulue, tātou te ngalulue, pese I o lo tātou ngalulue, mo le li. O le manatu muli, e whaasino la I pule o whawhangaluenga. Because I le temi o Paulo, e le ngata o auna mapolonga o I la tauia wa matau nei loa le whaolatanga, ma whaolaina o la tuanganga, ma ua whaamalosi Paulo ia te I la tau, ina ia au auna I le rii. Ai, o loo iai fo ia lii mamatai, ua lato talia fo I le whaolatanga, o loo nofo I lalo o lo lato vaainga, au auna mapolonga. Le ale fautuanga le apostolo mo I lato, fa mai le apopoa I ngā Paulo, mai o le apopoa I ngā muli fo I lea, e whaatatau I le loto ngā waipo le loto siustai o le tasi malmatau I le ri. So, le lai mau el tato manatu lona wha, o le loto ngā wai o ali pule. The submission of employers. And these were Christian employers. So in Paul's days, they had masters who were believers, but they also had servants and bond servants that they looked after. Whamaina le whautuanga ale apostolo moali. Whamai. O tau ali foi, ia o tau whaia ia lava mea, iai la tau. Ia o tau whaia ia lava mea, iai la tau. And you, masters, do the same things to them. O le ale mea leo lo whatatau ai e Paulo le whai upu lea. Ia o tau whaia ia lava mea. A tato vava ai le whai tau lea wa au mai e apostolo Paulo. O lo whaapea o na tuina atu e Paulo. Le whato nunga lava e tasi. I le whai upoe ono mai whai upoe fitu. Whai upoe ono wha mai e Paulo. O e whai le finangalo o le atua ma le loto. E whape whea o na taitai, e whape whea o na vea mapule o se au whaingaluenga. A whai o se pule o lo ia te ia le whaolatanga. A whai o lo ia se tasi o whaanongolongo mai o lo a vea o ia mapule o se au whaingaluenga. Le awala lea e te whaailoa ai la wa mio faatumuina le nanga pa ia. Whamai, ia e whaia lau pule anga I le finangalo o le atua ma le loto. Mai ngalo na lua o au mai e whai koe fitu, whamai, ma ia au auna o lo au auna atuai I le ali. A whai o se pule, e te whai alau na luenga o oi o le pule po le ali I pule o le whawhenga luenga, o lo e whai alo e au auna atuai I le ali. Tolu. O lo mau whai pue valu. O lo whai mai le whai pue iwa, wha mai I o tau whai ia lava mea ia te ila tau. Nai whai mai whai pue valu, wha mai o lo o tau iloa, o lena te whaia se a mio le lei, e maua lava e ia mai lea li. O le pule, e au ina pule ma le a mio le lei. Praise the Lord. Sa nai whai mai lalo ifo le whai pue iwa, wha mai I nā tu uia le wha matau. O le pule o lo o iloa le whaolatanga. O le pule o lo o faatumuina le nganga pa ia. O se alingi o lo o vaaia se au whainga luenga ai o ia o le tangata whaolaina e le tatau o na whaasawa
i le au whaingaluenga a. E le tua tau on i se pule o lo faatumuina e le anganga pa ia ona whaia le liwinga whaasese mo lana au whaingaluenga. When we look at employers, Paul is writing specifically to masters who were believers. In other words, who employers or business owners that are Christians. If you're a business owner and you're a Christian, you must be filled with the Holy Spirit. Then you will not threaten your employees. Shouldn't, because the Bible is telling us. It says there in verse 9, and you masters do the same things to them. Paul is referencing back up to verse 6, 7 and 8. He's saying doing the will of God. An employer must do the will of God. Verse 7, it says, as to the Lord. An employer must run his business, must look after his staff as he would serving the Lord. Verse 8, it says, knowing that whatever good anyone does, an employer and business owner must always do good. They must never threaten their staff. It says there in verse 9, giving up threatening. This is showing the submission to one another that verse 21 in chapter 5 talked about. Le ata le olo au maia, le ata nia mai o le usistai, le tasi, malamatau, I le atua, le alai au mai le vainga le alona tolu, I le vao pule, ma au auna, I le vao matai, ma polonga, I le vao pule whawhangaluenga, ia mai tato uma lava, o e olo o ngā lulua I lalo o pule anga. And then, whamai le whai ua whai puna iwa, whamai I nātu uia le whaamatau, I na ua o tau I loa, o lo o tau lava alii, o lo I le langi o ia, e le whai longa ina foi, se tasi e ia. E tonu le pule anga ale ali pule, a wā wana I loa, o lo o iai le pule silisili. E tonu le pule ale alii o le pole matai, I lana au ngā lurui, a wā wana I loa lele, e iai le alii o lo pulea o ia. Le whamai whai puna iwa, whamai ina ua o tau I loa, o lo o tau lava alii o lo I le langi. Whamai e le whaailonga ina fo I se tasi e ia. Le lai whai uina e le tato mata upu I le tai aole nei, le kalatia na e tonu. Alona whai pue lua sifuru ma le ono. Se I o I le whai pue lua sifuru ma le iwa. Whamai no na whai tauina. A wāo atali o le atua o tō umalava I le whaatua ia Keriso Yesu. Praise the Lord. Pe pule, pe polonga, pe alii, pe auauna, pe pule whawhaingaluenga, pe tangata whaingaluenga. A whaio I tātou umalava o tangata whaatua, whamaia o I tātou o atalii o le atua. Lusu fitu. A wāo o tō umalava na papati soina ia Keriso. Ua o tau o ofu ia Keriso, e le o iai se iutaia po se eleni, e le o iai se polonga po se sauloto, e le o iai se tane po se fafine, a wā ua tasi lava o tau uma ia Keriso Yesu. 29, a whaifoi e o Keriso o tau, e moni o le whanau o tau a apera amo, o suli foi, e tusa ma le mea na fola folaina. To finish off, at the end of the verse today, it says, verse 9 says, knowing that your own master, so the masters on earth, if you're a believer, it says knowing that your own master, who's your master? It's God in heaven. And it says also is in heaven, and there is no partiality with him. Another word for partiality is God doesn't play favorites. Whether you be the boss, or whether you be the worker, if you're a faithful worker, God will bless you. If you're an unfaithful employer, you will not receive anything at all. So referencing Galatians 3 verses 26 through to 29, and it reads this, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Whether it be the boss, whether we be the employer or the employee.
27, for as many of you were baptized into Christ, have put on Christ, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Amen. O i tātou o malava, o lo sauni atu i tātou, a wao suli uma i tātou, o le manuia mai le atua. Praise the Lord. So lela o tala noa i tātou i le tai au le nei. Tala noa i tātou e whātatau i matai, ia ma le au ngā rurue a. Ai whaatai o lo maua sea o onga te le lava mo i tātou. Mua, a whai o oia le tangata whaingaluenga, iei loa o na whaingaluenga ma le ami o le lei. Ia whaapea o na tātou whaalongo i o tātou matai, i le tino. Lua, whaingaluenga ma le loto sao. Ia e ngā lua ma le whaamaoni o lo loto. Amen. Le whai mai mua kranito. Ia o tau whaia mea o malava ia vi ia ai le atua. Tolu. Ia whaingaluenga whaamaoni. Awane i whatanga au auna. Awane i whaafia i tangata. A ia whaapea na tātou ngā rurue, pei sea I o lo tātou ngā rurue, ia Keriso Jesu. Ia whaawina whai koe iwa, mo I tātou o e o lo avea ma pule o isi tangata a. Ia whaapea aua le whaia ma le whaamatau. A ia tātou I loa o lo I ai lo tātou alihi I le lani. So, Efeso 5 fai pasuma valu fa mai ia faatumuina o tau ele anganga. Fai pelusuma tasi. Ia usustai le tasi. Male matau I le atua. Na vele upu autule mo I tātou. Ephesians 5:18 and 21. This was like our key verse for these three parts. That if we are filled by the Spirit, we can submit to one another in the fear of God. We've seen that submission between husband and wife. We've seen the submission between parents and children. And today, we saw submission between employers and employees. Tato va'aia le loto lea, loto ngā wai, le tasi, loto sustai, le tasi. Ai whamai le si tato mata upu whamai, o le whaataita I ngā sili lava o le loto lea, o Yesu Keriso. Ai sea, ina ua usitai o ia, I le fina ngalo o le tamā. A veai o ia matongi yola o atatou angasala. The ultimate submitter was Christ himself. When he did not consider himself equal to God, but humbled himself, where he himself became a slave. He became a bondservant, and he was obedient unto death. A death on a cross. He was buried, but on the third day, what happened? He rose again. Praise the Lord. To save us, to save all of those who believe in him. So vi ia le tua le ni taeao, tauina ia whaamanu ia le tua ilo whaalongolongo, ma ia fo'i le vi inga I le tua, I mea umalama tātou te whaia. Ono Yesu, tātou tūlai mai. Tātou te talo whaatasi, whaataitai mai upo le te talo, a vea maau lava te talo. Let us pray. Whaafetai le atua, e te le nātia, se mea e tasi, ia te au, ua o whaalongo, I le tangata, faatumuina, I le anganga, o ia o se tangata, whaingaluenga a mio lelei, whaingaluenga a mio sao, whaingaluenga wha maoni, e le ona o mata o tangata, aingalue, peise I, o ngalue ia te oi. O le anganga o le neitai au, tama, ia o oina pe au, e tusa malofina ngalo, e
ala I lau tusipa ia. E ala I lau tusipa ia. Tama, Tama, lau whaaulatanga, lau whaaulatanga, moa au, moa o te whaawhetai. o te whawhetai, Vi ia oe, mi ia oe, I lo wola atua, I lo wola atua, maso uma, maso e o I le whaaruvau. e o I le whaawau. Amene, ma amen. Amen, amen. Lord, we thank you for your word. We thank you that it has spoken to us as employees, as employers, and that we must work hard, but also work as unto the Lord. That we are not eye service people, that we are not men pleasers, but that all our work is unto the glory of the Lord. So Father, we commit to you our young people, especially today. Lord, that their ears, as hard as it is, Lord, we see that they try, but we pray for salvation, salvation, salvation. Continue to draw them unto yourself. Bless those who are listening this morning, that they may be encouraged, that as employers, as employees, that we work and we work hard, so that our workplaces will also be our mission fields, so that many will come to know Christ. We pray this prayer in Jesus' name. Amen and amen. Tato lalo me lalo whaftai.